Zelensky na Joe Biden byongeye kubabera inguti ikomeye cyane. Ni nyuma y'uko mu minsi ishize bifashe bagasuzugura Afurika yose muri rusange ndetse n'ibihugu byohereje ingabo zabyo kuri kiriya kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine kujya gufasha igihugu cy'Uburusiya ngo dore ko cyari cyabasabye umusada. Ibihugu nka Algeria ndetse na Ethiopia byohereje indege zabo, tutibagiwe n'igihugu cya Uganda cyohereje Su-23 zabo zigeze kuri 5 ndetse n'abasirikare bageze ku 1500 bose bajya gufasha leta y'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Ibi ngibi rero nibyaje gushimisha cyane Joe Biden ndetse na mugenzi we Volodymyr Zelensky w'igihugu cya Ukraine, dore ko bagiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mateleviziyo akomeye muri kiriya gihugu bagatuka umugabane wa Afurika wose muri rusange, bakavuga ko ibihugu biwutuye byose ari ibinyantege nke ndetse ari n'ibishonje ngo bikwiye kubanza kwihaza mu biribwa ndetse bakita no ku mutekano wabyo ngo mbere yuko bajya muri mirwano ikomeye cyane ihuza ibihugu bikomeye cyane ngo nk'abiriya. Ibi ngibi rero byaje kubaza abaperezida bohereje ingabo zabo kuri buriya butaka. Ibi byaje gutuma rero nk'uko ikinyamakuru Bose kibyandika, mu masaha 2 yonyine ashize hamaze kuba igitero gikomeye cyane kigomba kuzandikwa mu mateka cy'igihugu cya Algeria cyifatanyije n'ibihugu birimo nka Uganda ndetse na Ethiopia byakoze igitero gikomeye cyane ku ngabo za Ukraine ndetse n'iz'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare wa OTAN, bakaza kwica abasirikare bageze ku gihumbi bose bizi ngabo. Ngo gusa nubwo bakoze ibyo nabo abasirikare bageze ku 100 baje guhita basiga ubuzima muri iyo mirwano. Ngo ariko iki gitero kigomba kuzandikwa mu mateka ngo dore kwitwa Volodymyr Zelensky ndetse na Joe Biden basebye cyane ndetse ngo Volodymyr Zelensky ngo yatitijwe cyane n'ibitero byaje gukorwa n'izi ndege zabo za Su-23 zaturutse muri Uganda, Su-27 zaturutse muri Ethiopia ndetse na Su-28 zikoreshwa n'Abanyalgeria ngo izi ngizi zinyaruka cyane zaje kuza kubamisha ibisasu bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi bivugwa ko Perezida Vladimir Putin yamaze kohereza itsinda ry'ingabo rikomeye cyane mu murwa mukuru Kiev kugiye gufata uwitwa Volodymyr Zelensky. Ibi ngibi bikaba byangayikishije Perezida Volodymyr Zelensky akimara kumva inama rukokoma yabereye muri Leta y'Amajoro y'Abarusiya i Moscow iganira ukuntu bagomba kohereza abakomando bakomeye bagomba kujya kwica burundu Volodymyr Zelensky cyangwa se bakamuzana ari muzima, ngo dore ko nta wundi mugambi, ngo cyane cyane ko Vladimir Putin akomeje kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigifite agasuzuguro kenshi cyane, ngo kandi bagomba gutera misile zambukiranya imigabane bagatera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi mike nk'uko tubisanga mu kinyamakuru Bose Today. Bana natwe rero ku makuru arambuye tukugezeho byinshi utaruzi ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Wowe nkurikiye rero ndabizura imfura kandi subscribe dukomeze kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Bienvenue. Nkuko twabisanga mu kinyamakuru Al Hard News, iki ngiki kinyamakuru gikorera muri Algeria cyandika ibijyanye n'umutekano ndetse na politike bikomeye cyane mu isi, cyanditse yuko ibihugu byo muri Afurika byongeye gusuzugurwa cyane na Perezida Joe Biden ndetse na Perezida Volodymyr Zelensky, babyita ibihugu by'ibinyantege nke ngo bitagakwiye kujya kurwana kuri buriya butaka bwa Ukraine. Ibi byabaye nyuma yuko Abdelmadjid Tebboune, uyu nguyu akaba ari perezida w'igihugu cya Algeria, yaganiriye na Perezida Vladimir Putin bakemeranya yuko agiye kumwoherereza ingabo zikomeye cyane z'abakomando zirwanira mu kirere ndetse n'indege zabo za Su-28 ndetse bongera kuganira cyane na Perezida Yoweri Kaguta Museveni abemerera abasirikare bageze ku 1500 ndetse na leta ya Ethiopia ibemerera indege zikomeye cyane ndetse n'abakomando barwanira ku butaka bagomba kuzajya kurwana kuri butaka bwa Ukraine bafasha igihugu cy'Uburusiya. Ibi ngibi ngo ntibyaje kuza kubagendekera neza, ngo dore ko Perezida Joe Biden yifasha akajya kuri televiziyo ikomeye cyane muri Ukraine akavuga yuko ibihugu byo muri Afurika ari ibinyantege nke cyane bitagakwiye kwivanga mu mirwano iri kubera ku butaka bwa Ukraine, ngo dore ko ari intambara igomba kurwana n'ibihugu bikomeye cyane ku isi ndetse bifite na politiki iremereye, ngo cyane cyane yuko ibihugu byo muri Afurika ngo bigifite inzara bikwiye kubanza kwikiza ndetse no gukiza abaturage babo, ngo ariko ngo bitagakwiye kwivanga muri ziriya ntambara. Ibi rero nibyo byaje kubaza abaperezida uko ari batatu, yaba Yoweri Kaguta Museveni ndetse na perezida w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed ndetse na perezida w'igihugu cya Algeria ariwe Abdelmadjid, yaje gutangaza ko ibi ngibi ngo bitagakwiye ko abayobozi nk'abari bagomba kuvuga amagambo akomeye nk'ariya ndetse asesereza umugabane wose wa Afurika, ngo dore ko basuzuguye umugabane batasuzuguye biriya bihugu, ngo cyane cyane ko biriya bihugu bimeze nk'ibyaserukiye muri rusange Afurika ifitanye umubano mwiza n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi rero nibyo byaje kuza gutuma haba igitero simusiga gikomeye cyane ngo iki ngiki kiba rucucuma cyaje kuza guhuza ibihugu uko ari bitatu, yaba Uganda, Ethiopia ndetse na Algeria, byaje kuza kwiga umugambi kuri buriya butaka bwa Ukraine wo kuza gutera igitero shuma gikomeye cyane mu gace ka Mykolaiv. Anga ngo baje kuza kugaba igitero gikomeye cyane ku ngabo za Ukraine ndetse n'iz'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare OTAN, baza kuza kubagwa gitumo ku birindiro byabo byari biri muri Mykolaiv, baza kubarasaho misile ziremereye cyane zarekuwe n'indege zabo bajyanye kuri kiriya kibuga cy'imirwano za Su-28, Su-27 ndetse na Su-23 zoherejwe
byoherejwe na leta y'Ubugande. Ibi ngibi ngo bikaba byaje kuza gutuma ibinyamakuru byose mpuzamahanga byandika kuri iyi nkuru ngo cyane cyane nka Belarus Partiza ndetse na Boom Today byo byanditse inkuru ikomeye cyane. Ubwo byanditse umutwe w'inkuru ugira uti ibihugu bya Afurika byongeye kwisubiza ikuzo rikomeye cyane ndetse n'umugabane wose bakawuhesha ikuzo. Ni nyuma y'uko baje kuza kurasiza imisile ziremereye cyane bakaza kwica abasirikare benshi ba OTAN ndetse n'ab'ingabo za Ukraine ndetse bakaza no gushimuta imodoka bigeze kuri 12 byabo bya gisirikare. Ibi ngibi bakaba babishimuye cyane na Perezida Vladimir Putin wavuze ko bigaruriye ikuzo rikomeye cyane ndetse bamaze gusebya uwitwa Volodymyr Zelensky ndetse na Joe Biden bemeje neza badashidikanya ko ibihugu bya Afurika ngari ibinyantege bitagakwiye kurya muri ya ntambara. Ibi ngibi rero byongeye kubabaza cyane aba perezida barimo Joe Biden bavuze ko none umugabane wa Afurika ugomba kuzahura n'ibibazo mu minsi iri imbere nk'uko bashaka kuzatera misile ballistic. Izi ngizi akaba ari misile zonona amagara y'abantu ndetse zambukiranya imigabane ngo kubera agasuzuguro baje gusuzugurwa n'ibi bihugu birimo Algeria, birimo Ubugande ndetse birimo n'igihugu cya Ethiopia. Nk'uko kandi tubikesha ikinyamakuru Boom Today gitangaza yuko Moscow mu murwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya hongeye kubera inama ikomeye cyane yahuje abajenerali ndetse n'abakuriye imirwano ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Yabereye muri Etat Major y'igihugu cy'Uburusiya iganira ukuntu bagiye kohereza abakomando bakomeye cyane muri murwa mukuru Kiev w'igihugu cya Ukraine gufata uwitwa Volodymyr Zelensky ngo mu minsi itarenze 2 yonyine. Ibi ngibi bikaba byatangajwe na Perezida ubwe Vladimir Putin waje kubyivugira mu ijambo rye avuga ko agomba gufata uwitwa Volodymyr Zelensky mu minsi mike kugira abone ukuntu ikibuga cy'imirwano cye akimurira ku butaka bwa Taiwan kugira ngo ajye gufasha leta y'Ubushinwa kurwanya umwanzi wabo ukomeye cyane ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza guhungabanya umutekano w'isi muri rusange. Ibi ngibi bakaba babivuze muri iyo nama yabereye kuri Etat Major y'igihugu cy'Uburusiya. Ibi ngibi bikaba byaje rero gutitiza nanone Volodymyr Zelensky watangiye gusaba ko ashobora kwimuka akava mu gihugu cya Ukraine agatangira kuyoborera imirwano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba guhungira mu minsi mike cyane. Gusa ibi ngibi nk'uko bitangazwa na Ramazan Kadyrov akaba avuga ko uyu mu Perezida Volodymyr Zelensky nta hantu azabona anyura ngo dore ko ikirere cyose bamaze kugifunga gituruka muri Ukraine kijya mu bindi bihugu ngo cyane cyane ko misile zabo zihora zestaye ngo zigomba kuzahita zirasa indege yari yose igomba kuzasohoka mu gihugu cya Ukraine muri iyi minsi mikeya ngo Perezida Volodymyr Zelensky atekereza kuba yahunga. Ibi ngibi rero nabyo bikomeje gutera ubwoba cyane Volodymyr Zelensky wabuze amajyo n'amazi ngo cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite imbaraga cyane kuri ubutaka bwa Ukraine ngo imbaraga zabo bazimuriye mu kirwa cya Taiwan aho batangiye kujya kurwana intambara ikomeye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa ngo cyane cyane ko amato ndetse n'indege zarwanaga hano ku butaka bwa Ukraine zamaze koherezwa mu kirwa cya Taiwan ndetse no mu nyanja ya Pacifique kugira ngo zijye gutanga umusada ukomeye cyane kuri buriya butaka. Banangira muri aya makuru akomeye cyane ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi bikomeye cyane mu isi. Njye nkugezaho byinshi buri munsi kandi subscribe ndetse ukande no ukazogera kugira tubane buri munsi muri aya makuru. Ciao ciao.